Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi usubscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake siqhubeke sichaze amaphupho. Osibhalelile, ngiphuphe kuphuma amazinyo onke engena esandleni elokhu ephumile. Ngaphambi kokuba ngichaze ngiyathemba ukuthi u-subscribe-ile wasi-follow-a ku-TikTok. Lelo phupho lisuke libika ukuthi unemimoya yamadlozi ekwembethe edinga ukuyenzelwa igobongo lwayo. Kanti kuyahlukahlukana, kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi-ke kunento ethile eyigugu kuwena ezokulahlekela. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele yakho-ke nawe ividiyo la esobe siphendula khona umbuzo wakho. Kanti uyakwazi ukusibhalela ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza kuyona njalo ekuseni .